Izwo ndi zwiṅwe zwa zwiwo zwa khombo dzine vhareili vha goloi dza u endedza vhathu vha tshi badelwa kana e-hailing vha livhana nadzo ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe musi vhe mishumoni yavho. Ri a vha ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya Zwa Maramani. Nṋe nga dzina ndi pfhi ndi Vhuyafi Maṱhoḓe, ndi khou vha ramba kha ri vhe roṱhe madekwana ano. Nḓowetshumo ya e-hailing fhano Afrika Tshipembe yo livhana na khaedu khulwane dza tsireledzo kha vhareili khathihi na vhaṋameli. Mivhigo ya u dzhielwa goloi nga nḓila i si yavhuḓi, u hombokwa masheleni na u shushedzwa nga zwigwada zwa vhoradzithekhisi zwi sia nḓowetshumo iyi i songo tsha tsireledzea nahone ho no tou vuwa nndwa ya musangwe kana mazhou. Vha muṱa wa mureili wa ḓo vhulawa a fhedza a fhiselwa ngomu moḓoroni wawe mavhengeleni tserekano wa maponya fhaḽa Soweto. Vha ri mbilu dzavho dzi kha ḓi phopha malofha kha tshiṱuhu tshe tsha itwa kha muraḓo wavho wa muṱa. Muvhigo u tevhelaho nga Ndanganeni Mudau. Zwina miṅwaha i paḓaho 10 tshumelo dza e-hailing dzo rola ṱari Afrika Tshipembe. Nḓowetshumo iyi yo ḓisendekaho nga app ya ṱhingothendeleki ndi ine ya khou aluwa nga tshihaḓu kha sia ḽa u ṋetshedza nḓila dza vhuendi dzi leluwaho na dzine dza shumisa thekhinolodzhi. Tshumelo iyi i tou vha tshipiḓa tsha ndeme tsha mbonalo ya vhuendi ha Afrika Tshipembe siani ḽa u sika mishumo na u khwinisa vhuendedzi. Fhedzi zwa zwino tshumelo iyi i khou vhonala yo ambarelwa nga dzikhakhathi. Sizi bana bananhliziyo kunini bebulala abantu. Mureili wa goloi shumaho sa thekhisi ya private kana e-hailing wa miṅwaha ya 12 muthokozisi Siyanda Mvelasi we a thuntshwa a fhiswa nga ngomu goloini yawe nga vhanna vhane vha sa ḓivhee getheni ḽa mavhengele tserekani a Maponya Mall Soweto o ṱaluswa sa muthu wa mulalo vhukuma. Mvelasi o vhulawa kha zwine ha khou humbulelwa uri zwi tshimbilelana na khakhathi dza dzithekhisi dza nnyi na nnyi. Zwi ṱungufhadzaho ndi uri mureili uyu wa e-hailing muthokozisi Mvelasi o vha a tshi tou vha na maḓuvha mararu fhedzi a tshi khou shuma sa mureili musi a tshi ḓo thuntshiwa a dovha a fhiselwa nga ngomu ha goloi yawe ya vha a tshi khou i reila. Silimele kakhulu lento ayichazeki ngendlela okwenzeke ngayo. Ro vhaisala nga maanḓa. Hezwi zwithu a zwi ṱalutshedzei nga nḓila ye zwa itea ngayo. Ri a thoma u vhona tshiṱuhu tshingafha ngabe vha fhise goloi vha bvise muvhili wawe nga ngomu. A ro ngo wana na rambo na ḽithihi ḽa muraḓo wa muṱa washu. Hupfi oswa lore a huna tsho salaho. Hupfi ho wanala rambo ḽa mulenzhe fhedzi. A thi khou kona na u amba. Muḓuhulu wanga o vha ene ṅwana eṱhe kha mme awe a sina na ṅwana. Mme awe a vhashumi vho vha vho vhea fulufhelo ḽoṱhe khaye. Heyi ndi thaidzo a thi koni na u i ṱalutshedza. Azike manje sekuzokwenzakalani-ke manje? Inkinga nje into engakwazi ngisho ukuyichaza bona. Mureili wa e-hailing vhuthu hawe Mpolosi uri hoyo mushumo a u leluwi na luthihi sa musi vha tshi vha vho lavhelesana na khombo ḓuvha na ḓuvha musi vhe mishumoni. Dzi danger dzine ndavha ndi nga ri nga ḓuvha ndi nga faceana nadzo kana ndi nga ṱangana nadzo ndi dza vhoradzithekhisi vhane vha vha tshi khou swika hune vha vha tshi khou dimanda masheleni o imaho nga uri arali wa ḓiwana u tshi khou pick up kha miṅwe ya mimoḽo uya nga fhethu ngo fhambana. Vhunzhi hazwo zwi itea nga maanḓa fhethu hune nga luambo lwa makhuwani ri ndi dzi kasi. A zwi itei nga maanḓa vhuponi ha dzi sababuni kana hafha hune ha ngori ndi hune a u ngo ḓalesa vhathu nga zwithu nga nḓila yo tou raloho. Vhunzhi ha zwifhinga u wana vhoradzithekhisi kana vha vhathu vha dzi taxi association vha ḓisa khombo ya uri vha nga ṱoḓa uri u kombetshedza uri u ḓiwane u khou bvisa masheleni kana hu ḓivha na u rwiwa ha muthu kana u kwashelwa goloi sa zwe zwa itea Maponya Mall musi hu tshi khou fhisiwa goloi. Nga murahu ha musi Uber driver kana Bolt driver o vha a tshi khou pick up nga nnḓa ha mall hanefho a ḓo vha na u fhisiwa ha goloi yawe kana vha wane vha tshi khou tshinyadzela ndaka yawe.
a songo to leluwa uri muthu a ḓi wane a tshi ri khou kona u tou ḓitsireledza nga nḓila ya khwine nga nnḓa musi a tou ri u na tshiṅwe tshithu tshine o themba tshone for self defense arali vha wana uri hu khou vha na u ṱhaseliwa nḓila yeneyo. Vhunzhi ha tshifhinga arali muthu a wana uri a huna tshine a nga tshi shumisa for self defense zwi amba uri hoyo muthu u ḓo ḓivhudza uri a thi khou tea u ḓiwana ndi tshi khou pick up fhethu no nga mimoḽoni kana hanefha dzikasi fanela u ḓiwana a dzi sababuni fhethu hune hune a nga ri hu vha ho tsireledzea kana a hu na dzikhakhathi dza vhoradzithekhisi. Uri hu na fhethu hune a hu fanyiwi ha kandwa. Hu ḓivha na dzi spoto dzine ndi tshi kha ḓi tou humbula zwavhuḓi u nga ri ndi miṅwedzi mina miṱanu yo fhelaho ndo ḓi swika he nda vhona ḽiṅwe bammbiri ḽo ṅwaliwa fhethu ho yaho ngo fhambana hune a ri hapfi dzi Uber na dzi Bolt a dzi ngo fanela u pick up hone ri vha ri tshi zwi ḓivha uri hafhanoni hu vha hu dangerous zwi tshi ḓa kha u pick up u nga kha ḓi kona u dropa mara u nga si kone u pick up ri tshi khou amba nga fhethu no nga vho Eldorado Park mara dzikhakhathi dzine dza vha hone vho Eldorado Park asi dzikhakhathi dzine dza kwama vhoradzithekhisi ndi dzikhakhathi dzine dza vha dzo lavhelesa vhathu vhone vhaṋe uri heyo area i vha i dangerous u guma gai kha u pick up vhathu mara when it comes to vhoradzithekhisi arali khou amba nga fhethu no nga vho Southgate Mall hafhaḽani ndi hune vhoradzithekhisi vha ḓo tou vhudza straight 9 na uri hafha a hu khou ṱoḓiwa na goloi na nthihi ya e-hailing. Ri tshi khou amba na fhethu no nga sa Maponya Mall u ḓo pfha u tshi pfhi hu ya pick upiwa ḽiṅwe ḓuvha u pick upiwi ḽiṅwe ḓuvha u ya dropiwa ḽiṅwe ḓuvha u dropiwi so zwi ḓisa nyofho khulu kha riṋe sa vhareili vha dzi Uber na dzi Bolt kana vhareili vha e-hailing nga u tou angaredza. U tou fana na zwe muthokozisi a ṱangana nazwo uri na ene o no ḓi vhuya a ṱangana nazwo mavhengeleni a Maponya Mall na Vereeniging fhedzi a ponya nga lubuli lwa ṋeleṱe. Ho no ḓi vhuya vha na tshifhinga tshine I think ndi mahoḽa nga ṅwedzi wa Khubvumedzi October ndo vha ndi Maponya Mall ndo vha ndi khou dropa muthu hafhaḽani zwino ndi tshi khou dropa muthu hambo ḓi ḓa muthu kha goloi yanga a dzhena musi ndi tshi khou dropa ḽa muthu a tshi dzhena a vha khou mbudza uri hai iwe wo fariwa and then wo fariwa ngo to rali hu khou fanela u vha na masheleni o imaho nga uri ane wa khou fanela u mabvisa. Okay right ngauri ndavha ndi sa ḓivhi uri zwithu zwi tshimbidzisiwa hani hafhaḽani ndo fhedzisela ndo ya nda bvisa ḽa masheleni. Na vha na nyimele ya ḓo mvelelela musi ndo ya side ya Vala ngei side dza vho Vereeniging nga ngei nnḓa hangei ndo to swika he nda ḓiwana ndo paka tshiṱaratani ndi tshi ḓivha online ndo lindela trip nda siyo nga ngomu ha mall I was just outside so ndi online havhaḽa vhanna vha bvelela vhanna vha khou tshimbila nga goloi mbili iṅwe goloi ya ḓa ya paka nga phanḓa iṅwe ya ḓa ya paka nga murahu zwa vha si khou amba uri nṋe ndi nga si kone u vha na movement hune nda ḓo kona u ita zwi amba uri nṋe ndi nga si kone u shavha and then vha tshi ḓa hafhaḽa vha vho mbudzisa zwa uri vha khou shuma na nda ri ndi khou shuma pfhi vha shumela fhano a u shumeliwe hafha kha vha yo shumela Joburg hangei havhaḽa vhanna vha fhedzisa vha tshi khou nkombetshedza u bvisa masheleni a linganaho 450. Ndi ḓi pfha ndi tshi dzula ndo tshuwa nga murahu ha zwine zwa khou itea ri vha ri khou tou vhetshela zwoṱhe phanḓa ha sifhaṱuwo tsha mudzimu lune ri lavhelesa na uri muvhuso washu wa ḽa Afrika Tshipembe u fanela u implementa mulayo une wa khou kona u langula hedzi dzi khakhathi dzine dza vha hone ngauri arali zwa sa raloi mabulayo a ḓo vha hone u swikela ri sa ḓivhi uri lini ngauri a si tshiwo tsho thoma tshi tshi itea hetshi tsho ḓo itea Maponya I think na last year ho ḓi swika ya fhisiwa goloi dzi no tenda mbili nga ngomu ha mall hafhaḽa lune ri shuma ro tshuwa nga maanḓa ri khou lavhelesa vhuponi ha dzi lokishini kana dzi kasi nga u tou ralo. Kha vha ri thome ri gidimele maragani ri khou vhuya zwone zwino ri tshi bvela phanḓa na fhungo ḽashu. Ri khou tou fhura vhaṱanganedza kha mbekanyamushumo yashu vhareili vha mimoḓoro ya e-hailing sa Uber na Bolt vha khou vhiledziswa nga u shaya ha tsireledzo khathihi na khombo dzine dza khou gonya kha vhareili khathihi na vhaṋameli kha nḓowetshumo yeneyi muvhigo washu u khou bvela phanḓa. Pfunzo nḓou uri khakhathi dzi re hone zwa zwino vhukati ha vhareili vha dzithekhisi dzo dza private na vhoradzithekhisi dza nnyi na nnyi zwi tou mukula nungo sa musi hu si na tshine a nga ita u ḓitsireledza. Nṋe sa mureili wa e-hailing ane nda vha ndi khou ita Uber fhedzi ḓuvha na ḓuvha ndi tshi vuwa nga matsheloni ndi tshi tou vuwa fhedzi ndi tshi ya mushumoni ndi pfha ndi songo tsireledzea ngauri a thi ḓivhi uri ndi gai hune ra tea u pick up hone nahone ndi gai hune nda nga ḽaisa hone muthu ndo tsireledzea kana ndi songo tsireledzea zwi tshi yelana na mafhungo a vhathu vha dzi taxi ngori
fhethu hunzhi u nga ri na dzi location wo sa ṱoḓi upfhi mudriver wa Uber kana wa e-hailing ha ngo tendelo u laisa muthu fhethu ho imaho ngauri. So ndi tshi tou vuwa fhedzi nga matshelo ndi swika mushumoni ndi pfa ndi songo tsireledzea na luthihi ndi tshi khou sedza zwine zwa zwi khou itea. Tshiṅwe tshifhinga na musi arali ndi khou shuma vhusiku a thi ḓivhi uri muthu ane nda khou mu laisa u khou ṱoḓa u ṱuwa hune a khou ya hayani na kana u khou ya fhethu ho imaho ngauri kana o lavhelesa na uri u khou ṱoḓa u khuthuza zwine nda vha nazwo na. So nṋe sa mureili wa Uber or wa e-hailing ndi pfa uri ndi vha ndi songo tsireledzea ḓuvha na ḓuvha ndi tshi khou vuwa nga matsheloni ndi swika mushumoni ndi pfa vhutshilo hanga vhu kha khombo. Zwine zwa itea khombo nnzhi dzine dza vha hone dza uri u nga requestiwa nga muthu ane kha musi anga vha tshi khou ya fhethu songo tsireledzeaho fhethu hune ra ḓivha zwa uri zwiito zwa vhutshinyi zwo ḓalesa. U nga requestiwa nga muthu a tshi khou ya kha musi Eldorado Park muhumbulo wawe wa si uri u khou ṱoḓa uri mu endedze hune a khou ya hone a tshi khou ṱoḓa uri a u dzhiele zwine wa vha nazwo. Dziṅwe khombo futhi ndi dzedzi dzi khombo dzine arali u tshi khou laisa fhethu kana u ḓoropa fhethu hune vhathu vha dzi thekhisi a vha ṱoḓi riṋe ri tshi laisa kana ri tshi tsitsa hone zwi nga ntsia na zwone ndi kha khombo ngauri vha nga ḓi khuvhadza. A hu na zwithu zwine nda nga ri sa vhareili vha e-hailing ri vha ro tsireledzea kha vhathu vhane ra shuma fhasi havho. Obviously vha ḓipfa vha songo tsireledzea u fana na nṋe muṋe ndi tshi vuwa nga matsheloni ndi tshi ka mushumo ndi ḓipfa ndi songo tsireledzea. Hu tou uri a hu na zwine nda nga ita ngauri ndi vha ndi khou shumela muṱa wanga, musadzi na vhana na vhathu vhoṱhe vha muṱa nga wangaredza vha re hayani. Pfunzo ri ṱalutshedza zwiṅwe zwa zwiwo zwe a ṱangana nazwo zwezwi kati na mushumo wawe. Zwezwi ndi kati na u shuma sa driver wa Uber ndo ḓi wana ndi Thembisa ndi tshi khou bva ndi side ya Edenville ndo laisa muthu no bva Edenville a tshi khou ya Thembisa nda ri ndi tsini no tsitsa houḽa muthu a dzhena trip ine ya khou sumbedza i tshi khou dzhiwa hanefho tsini hune nda khou tsitsa hone muthu. Hoyu muthu a tshi khou request a tshi khou ya Midrand vha vhathu vhavhili vha vhafumakadzi vha ntsendela message uri vha shopping center yo imaho ngauri phanḓa shop ḽo imaho ngauri. Nda ndi tshi fhedza u ḓoropo ḽa muthu nda ṱuwa ndi khou laisa vhaḽa vhathu. Ndi tshi tou swika fhedzi ndi tshi tou thoma u vhona vha tshi khou imisa zwanḓa uri ndi riṋe rone requesta ndi tshi khou vha vhona ndi havhaḽa vhathu ndi khou vha tevhela ndi khou ima fhaḽa ndo ḓo mangala ndi tshi khou valeliwa nga dzi venture na dzi Avanza u sumbedza uri hafhaḽa fhethu hu na taxi rank hanefhaḽa shopping center u tou uri a thi ḓivhi nga dzina mara zwo itea Thembisa. So khombo ine nda nga amba yone uri ndo ṱangana nayo ndi ya uri ndo ḓo wanusa uri havhaḽa vhathu uri vha mbofholole ndi ṱuwe vho tsitsa havhaḽa vhathu vha ṱuwisa vha nkhanselisa trip vha ṱoḓa masheleni o no tenda 700 randa nda kona u vha badela nda vha ṋea. A thi vhoni hu na mbuno dzine nda nga ri Uber ya ri tsireledza kha kushumele kashu. Basibizile bakhona ngaphakathi o-MMC nama-mall manager nabo bani sabatshela ukuthi amadoda akithi asendleleni ayeza asikwazi ukuthi sikhulume siye phambili ngaleli daba ngoba it affects us and it's not only kule mall liya la kuphela Southgate and other malls yonke indawo. I'm also a female e-hailing driver and I'm very unhappy with what happened because I am a single mom who supports 3 kids alone. I don't have a job, I don't have anything and I know how to drive. I don't have a car. I have to think, well, let me go and hire a car and do something so that I can put a bread on the table for my kids. Vha muhasho wa dzibada na vhuendi vunḓuni ḽa Gauteng vho sasaladza zwiito izwi zwa dzikhakhathi na vhugevhenga zwine vha ri zwi khou tea u fheliswa nga u poidza ha iṱo. Because of the conflicts that ensued previously, the community leaders in the form of councillors here in Soweto saw it fit to initiate a process with the mall to ensure that they deal with the conflict between e-hailers and the taxi association. And that resulted on a monthly meeting which includes the center management, the councillors, the e-hailers as well as the taxi association and the law enforcement agencies that we have in our country. I'm assured that those meetings sit on a monthly basis, and amongst others was to say, how do we allocate space for one another, and how do we ensure integration of
this public service operation. Unfortunately, there continues to be the conflict between the two, and dissatisfaction from one of each other. One of the biggest challenges that the committee or the meeting has is consistency by different e-hailing organizations. And there is agreement for unity that we need Soweto e-hailers and e-hailers generally in the province that they must unite. Ri kha ḓi ya mavhengeleni ri khou vhuya zwone zwino ri tshi dovha hafhu ra bvela phanḓa na mbekanyamushumo yashu. Ri khou vha ṱanganedza kha luṱa lwashu lwa u vhina mbekanyamushumo. Vha zwiimiswa u ya nga u fhambana vha ri vho ḓiimisela u tupula thaidzo ya dzikhakhathi dzi vhukati ha vhoradzithekhisi na vhareili vha mimoḓoro ya e-hailing na midzi yadzo. Vha dzangano ḽa dzithekhisi dza nnyi na nnyi ḽa Santaco na vha dzangano ḽa dzithekhisi dza private kana e-hailing association vha khou sumbana nga minwe. Vha dzithekhisi vha ri khakhathi dzoṱhe hedzi dzi khou vhangwa nga vhudavhidzani he hu si vhe havhuḓi u bva musi tshumelo ya e-hailing i tshi thoma u shuma, ngeno vha e-hailing vha tshi khou hanedza maambiwa ayo. E-hailing i tshi khou swika hafhanoni kha Afrika Tshipembe yo swika u songo vha na u amba na vhathu vha transport vha hone, ingavha vhathu vha dzithekhisi, ingavha vhathu vha dzibasi na vhaṅwe. Ra wana uri avha vhathu vha khou swika hafhanoni vha khou shumisa technology. Ni a ḓivha uri ri vhathu vha dzithekhisi ri khou shumela kha renke, vhaṅwe vha khou shumela kha dzi bus station, vha tshi khou swika vha khou shuma na kha fhethu wa no shuma riṋe. Ra wana uri nga tshiṅwe tshifhinga vha ita vha tshi khou tou dzhia na vhathu vha tshi khou ita dza u thautha, vha tshi khou dzhena mimoḽoni vha tshi khou humbela vhathu uri dzhenani goloini yanga ri ḓo ni dzhenisa uri ni tshimbidze nga 30 randa kana nga vhugana. I ita problem ngori ri a ḓivha ri tshi khou amba nga fhungo ḽa u thautha, ndi fhungo ḽa uri ndi mushumo wa vhathu vha dzithekhisi vho no thautha. In terms of those that are claimed to be touting, vhathu vha lori avanazi epe, I'm thinking those are criminal or people that are trying to hustle. You know, maybe their cars do not fit to be taken into the app platforms because it's very old, or maybe it's not roadworthy, but they are trying to hustle. So we don't know of those people. However, we try by all means through our leadership in the regions to find out, go to the malls and try to find out if ever there are those people. But so far, we haven't really found anyone that is operating outside of the app. Vhathu vha e-hailing vha vho strike vha tshi khou ri dzi platform edzi dzi khou vha exploiter, a vha tsha ita tshelede. Vha tshi khou tshimbila ṱhamusi ndi trip ya 30 randa vha wana uri vha wana 10 randa. Edzi dzi khamphani dzi khou dzhia tshelede nnzhi tshi khou ṱuwa nayo. Vha ita yini zwino vha ita mini? A vha sa shumisa dzi app, vha vala dzi app, vha mbo ḓi tshimbila sa thekhisi zwino vha tshi khou thautha, vha tshi khou leta dzibele, vha tshi khou tori vhathu kha vha dzhene goloini dzavho. I vha problem ngori zwino on the ground dzi members dzashu tshi khou vhona uri mushumo washu khou tshimbila, avha vhathu ni wana uri nga tshiṅwe tshifhinga a vha na dzi operating license. As organization, ri na understanding. I'm thinking uri thaidzo I hafa nga zi associations na zi drivers on the ground, uri auna pfesesano nga heyo ndira. Vhaṅwe vha ri vho khou ri dzhiela mushumo, vhaṅwe vha khou ri vha khou dzhena dzi territory dza riṋe and all that. However, when we sit in meetings na department nabo Santaco as e-hailers, we have got a good understanding. In fact, in 2020, through the Department of Roads and Transport in Gauteng under the HOD, we had this understanding in which we wanted to have an MOU. In fact, the MOU was there. However, the department was left with Uri.
vari direle ceremony of signing the agreement uri do shumisana hani. How are we going to be working even down, escalating the relationship down to the drivers and associations on the ground. Badzangano la Santa vari va khou vhiliswa ngauri dzikhakhathidzi dzine a si lwa u thoma dzi tshi vha hone fhaḽa Maponya Mall dzo no phaḓalala na kha vhuṅwe vhupo, nahone zwi vhonala hu tshi nga mapholisa vha khou zwi dzhia sa madze. Ro vhona uri thaidzo yashu a si Maponya fhedzi, ri tshi khou nyaga uri kha vhathu vha Afrika Tshipembe vha ḓivhe uri ri a ḓivha na uri a ro ngo tsha dzula ri khou ita zwithu zwinzhi. Fhungo ḽa vhathu vha mapholisa ri khou suspecta, ri khou humbulela ngouri nga 2023 ra tshi khou amba na vheiwe nga fhungo ḽa Maponya na hoṅwe fhethu ha hu na problem nnzhisa nga hetsho tshifhinga. Ro vhuya futhi ri khou dovholola ri khou amba, fhedzi ni tshi khou sedza mapholisa a ambi tshithu na kha media a ri wanululi uri vho tshimbila u swikela gai. Zwino nga heyi case ya Maponya hu na CCTV footage yo no sedzisa uri havha vhathu vho vhoniwa vho captureiwa, fhedzi u tonga a hu na agency, muthu o lovha fhedzi u tonga a hu na agency kha leadership ya dzipolisi. So ita uri ri thome ri sedzulusa uri vhavha vhathu kana vha khou shuma na rini hafhanoni kana hu khou bvelelani. So ri khou tou suspecta uri u tonga a si vhathu vha right ngouri why zwi sa vha dini hezwi zwithu uri vhathu vha khou lovha, vhathu vha khou hijackiwa ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe. Vhahashu a ṋamusi kha ri a gadze henefha, arali hu na maṅwe ane vha tama ri tshi sala murahu kha vha ri lume nḓevhe ri ḓo u sengulusa mafhungo avho zwavhuḓi zwidodombedzo zwashu khezwo henefho. Mathina vha songo hangwa uri no mbekanyamushumo na dziṅwe vha nga dzi wana kha siaṱari ḽashu ḽa Facebook khathihi na kha app yashu ya SABC Plus. A ḓo vha madekwana a vhuḓi kha vhone yowa.